Новое. Обнови. Новое радио. Новое радио. На репите. Слушай. البته دوستان عزیز با موزم برمیگردیم به ادامه هیجان است. البته ما نوک اکنون مراسم کشاده شوی را همراه دوستان، همراه رفیقان، همراه ستاره ها، همراه برادرای رادیوی نو ما کشاده کردیم و اکنون عین زمان باشد یکی از مهمان های عالی قدر ما دو نفر هنرمند سینما و تئاتر واقعا هم در پهلوی ما هستند و نفرانی هستند که امروز به تبریک ما آمدند. امروز میخواهند که یعنی این خورسندی ما رو با هم گذرانیده باشند. این هم یکی اپای عزیز ما خانم بسیار هم زیبا چهره واقعا موفق این شب و روز سینما، هنرمند بسیار هم اصیل، کارگردان بسیار هم موفق و امید داریم که فیلم های خوب و بهترش رو در آینده با هم خواهیم تماشا کرد. تخمین رجب و السلام علیکم مبارک باشد قندیل، مبارک باشد، سلامت از باشید. تحت دل آبادی برایتان و باز هم همین گونه چنانی که میگن پراتسویتانیا، یعنی که همون شنونده هاتون زیاد شود، پادپیشکاتون زیاد شود. سلامت باشید، سلامت باشید. و این زمان دوستان عزیز برای شما معرفی میکنیم یکی از نفرایی که واقعا هم در اینجا نفری هست که در ساحه سینما، در ساحه تئاتر توانسته است این صنعت بسیار هم قدیمه را، این صنعت بسیار هم بزرگ را در عرصه بین المللی مخصوصا در سینما و تئاتر معرفی کرده باشد. همچون یک چهره تاجیک جوانی بسیار هم امیدبخش، جوانی که همگی 18 سال دارد و بسیار آرزوهای بزرگ را دارد، اما در 18 سالگی تمام دنیا را فتح کرده است. اکای شورا جان ما رحمت الله اورا یک افکوبی. تشکر زیاد، خیلی مینادور هستم که دعوت کردید ما رو در این روزی نو، رادیوی نو. خداوند با تمام آرزوهاتون برساند، یکتون 10 100 گردد. سلامت باشید. عمری دراز به این رادیو. امیدوار از آن هستم که این رادیو شما در آینده نزدیک نه تنها رادیو بلکه تل رادیو می شود، کینو رادیو می شود که می توانیم ما از اینجا نه تنها در تئاتر شما سهمگذار باشید، یکی مشترک باشیم با هم و در سینما و دیگر. سلامت باشید. تشکر میگیم و بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم پای عزیز، اکای عزیز. واقعا هم امروز بگیم که شما در ساحه سینما عین زمان من دیده ایستادم و با همین عمری کوچکی که حالا ما چیکاری نکردیم در سینما، اما کارهای بزرگ و خوبی را به انجام رسانیدید شما و میخواستم از پای تخمینه پرسان شوم که در سال مخصوصا 2025 چی نقشه ها هست، چی نیت ها هست، یعنی چگونه میخواهید که برای بیننده ها سورپرایز کرده باشید؟ تشکر زیاد خندیل جان. چون همیشه چون یک بنده الهی، البته که نقشه ها زیادند، اما عملی گشتن آنها در دست خداوند متعال است. من میتونم حاضر گویم همش را، ولی اگر یگان تاش نصیبم نباشد پس بسیار شرم میکنم. یگانه گفتن میخواهم البته به آن مخلصانمانه که شورا جان، به آن هوادارانی همین فیلم هایمان صنعت تاجیکی ما برای شما چیزهای خوب آماده کردیم. یعنی شما رو در پیش در همین سال ان شاء الله در پیش پریمیر یا فیلم نو نگاه کرده است. جمیلشکا پریویت جمیله داماستوری خوش آمدی جانم. و باز هم همچون کارگردان یک فیلم نو شروع میکنم خدا خواهد و از کیناستودیو تاجیک فیلم یک پروژه بسیار بزرگ است که در آن باید که همه ما یک جا قدم گذاریم ان شاء الله و آمین که همش عملی گردد و مخلصای عزیز در سال 2025 خرسند کنیم. آمین. سلامت باشید. این سورپرایز ها بسیار است از طرف تخمین رجب و چون دیگه همه سورپرایز ها همه روزه در استوریا ها در پست های اینستاگرامیش میبینیم سورپرایز های کوچک رو، سورپرایز های بزرگ در اکران کلان شما را در برابر اونها باز انتظار است. خب بیاید این سال رو گزارش میکنیم با اکای شهرت جان که اکای شهرت جان چی میگوید برای ما. چی خیلی شما وقتی که خانم
тахмина дар масъалаи синемо гап заданд. Ҳамин ҳоло ман дар бобати театр мегӯям ки дар рӯзҳои наздик мову шумо шоҳиди фестивали озмуни парасту мегардем, яъне аз рӯзи 14 ва то 20-21 ва тамоми мухлисон шунавандагонро ба театрҳо даъват менамоем, аз ҷумла радиои навро, ва боварӣ дорем ки шумо бо мо ҳамгирӣ мекунед ва аз ин фестивал каме ҳам бошад ахборот медиҳед. ҳатман мо аллакай дар бораи фестивал мо яъне хабарҳоро барои шунавандаҳо пешниҳод кардем ва ҳамарӯза ин хабарро барои онҳо мегӯем ва ҳатто ҷадвали он ки мо дирӯз дидем ки аллакай вазорати фарҳанг пешниҳод кардааст. Воқеан ҳам парасту дар 2 сол як маротиба мешавад ва барои дӯстдорони театр бисёр ҳам имконияти хуб аст то ин ки тамоми яъне ҳунармандони тамоми Тоҷикистонро бубинанд, ҷамъ мешаванд. Бале, коргардонҳо ки метавонанд бибинанд бозии актерҳоро ва гулу тар карда аз ҳамин сар карда гулу тар карда коргардонҳо ба яъне майдонҳои ҳар як шаҳр ноё нараванду ба саҳнаҳо марҳамат ба душанбе биёянд бибинанд, барои худ бохабар бошанд, бигиранд. Он ҳунармандон ҳаст бисёр аст дар ҷумҳурии мо, мардуми тоҷик. мо шумо медонем ки чӣ хел баҳунар ҳастанд. хуб, бисёр ҳам хуб. мо як задаша метиҳем ба апаи азизамон барои он ки чун ин задашааш маъмулӣ шуд дар Инстаграм ва бисёриҳо ҳатто аз ман пурсон шуданд ки оё ин то кадом андоза дуруст аст Қандил, воқеан ҳам бо орзу ҷанг карда буд ё ин ки не? Ман мехостам ки ҳамин ҷанги шумо як бор дигар такрор шавад то ин ки шунавандаҳои мо низ комил бидонанд ки ин ҳунар буд, ин яъне ҳунари истеъдоди баланди ҳунармандӣ буд ки то ин ки тавонист ба дили мо ҷой бигирад ва бовар кунонад. Акай Шӯратро ягон чи ҷанг кунем? Яъне ту мехоҳӣ ки ҳозир ман маҳ замина боз кунам? Бале. Ту дигар кор надорӣ? Не кори ту чӣ? Ту ман ҳамин радио барои ҳамин файрод кардӣ? Ма чӣ гуноҳ кардам? дар чишмои алати чинетия тоба кадам худоё. раҳмат дуруст ки ҳамин Қандил ки ҳамин масъаларо гузошт, шумо ҳамуна ҷанг кардан гиред. Ман баҳз камерата кыш, тем камерата кыш. Тоба кадам худоё. Рӯз метем зиндаги хон нардам. Бечора оператор бовар кард. Браво, воқеан. Мувофиқи талаб, ин талаби шумо буд, ман иҷро кардам. Бале. Акай Шӯрат, чӣ пешниҳод метавонед барои мо бигӯед? пешниҳод масъалаи парасту буд ки албатта ин рӯзҳои наздик шумо инро ба инобат мегиред. аз қисмати ҳунар аз қисмати ҳунар бошад, ҳамаш аз дасти Қандил вобастагӣ зиёдӣ дорад. Ин як Акай Шӯрат, бит як тезгӯяк мегӯем. Мо масалан барои фикр мекунам хуб астанд дар масъалаи тезгӯяк шумо фаъол ҳастед. Паҳлавони пӯци палангӯш, паланро паронта, пӯсташро пӯстни карда пӯшид. медонӣ барои чӣ одат карда ки ҳар ки дар радио баромад мекунад. Харкафтар бача кард, бачаи харкафтар ҳафт харкафтар бача кард. беҳтарин. Воқеан ин ҳунар анамин гуна аст, яъне ин машқи лабудаҳонӣ буд барои шарифишкан ба шаби шанбе. Бале. 66 шохчаи шафтуру шикаст. 66 дигар нашикаст. ва ҳамин гуна акнун дӯстони азиз, бо ҳамин меҳмонҳои мо идома доранд. хотиррасон мекунем ки меҳмони мо апаи азизи мо Тахмина Раҷабова буданд ва Шӯрат Раҳматуллои бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба ин хурсандии мо, ба ин рӯзи нави мо. ин хонаи мо ҳамавақт барои шумо дараш кушода аст. муборакӣ ин рӯз ва муборакӣ ин рӯзҳои баҳорӣ ки мо ба ҳамин рӯзҳо расидем. саломат бошед. Чӣ гуфтанӣ бошед? марҳамат барои шунаванда. зинда бошед. ташаккур мегӯем. хуб, акнун азизони дил, мо мегузарем бозам ба қисмати суруду мусиқӣ ва баъдан меҳмони навбатии мо ву шуморо интизор аст ва шумо низ пайгири мавҷи 95.5 FM бошед. От всей души желаю вам дальнейшего процветания. Хочу, чтобы у вас больше было слушателей, соответственно, также подписчиков в Инстаграме. Новое радио. Новое радио. На репите. Слушай.